октябр додраси яҳкамии додгоҳи нояи Твери шаҳри Москва ба баррасии парвандаи ҷиноятии блогери тоҷик Руслан Бобиев ва шарики ӯ Анастасия Честова оғоз мекунад. онҳо барои нашри акси имитатсияи алоқаи ҷинсии даҳонӣ дар назди калисои Васили Блажене дар маркази пойтахти Русия ба тағйири эътиқоди диндорон айбдор мешаванд. бар асоси моддаи 148 кодекси ҷиноятии Русия ба Бобиев ва шарики ӯ барои тағйири диндорон ҷарима ё корҳои ислоҳӣ ва ҳатто то 1 сол ҳукми зиндон таҳдид мекунад. худи Руслан Бобиев баъди боздошташ дар чанд видеое ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳолати таҳқиромез аз ҷумла дар даруни бордори мошин сабт ва паҳн карданд, ӯ барои аксгирӣ дар назди калисо ва ҳам барои он духтар пӯшонидани либоси полис узр пурсида ва илтиҷо кард ки ӯро ба Тоҷикистон депортация кунанд. дигар ҳеҷ гоҳ даст ба чунин кор намезанам. қасам хӯрда буд ӯ дар рафти сабт. Судим? Нет. В полицию тебя забирали, привлекали к административной ответственности? Да. За что? За пранки. Чем ты вообще занимаешься? Я работал раньше, сейчас не работаю. Не работаешь? Снимаешь пранки? Да. У тебя много подписчиков в Инстаграме? У меня 100 тысяч подписчиков, но меня заблокировали. Что ты сделал? Я фоткался возле храма, возле храма. Я извиняюсь, искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать. И извинялся в форме полиции. Я фоткался, девушка возле меня сидит и с формы полиции. Я искренне извиняюсь. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать.